Nibyo ndabasuje mbifurije kugubwa neza mbahaye ikaze none tariki 29 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2025 hano kuri mikoro za Region Info nge ugusuza ndi Bosco umutaramu cyane nshuti rero bavandimwe banwanyi bataramu kazi mudukurikira mwene mu gihugu cy'u Burundi mbaye ikaze mudukurikira mwene mu Rwanda muri Republika Demokarasi ya Kongo Uganda ndetse n'andi bice bigiye bitandukanye mwese mbaye ikaze hano muri kiganiro ndetse n'abariyo irigota amasimbi ndabaramukije kandi mbifurije kugubwa neza mbaye mvuze ni ibintu bihinduye isura cyangwa se byongeye kudogera nago nabambeshye cyangwa se nago nabangiye kure y'ukuri kuko kuri ubu Kinshasa noneho iranunguye cyane inyuma y'amagambo yari yatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame mu kiganiro n'itangazamakuru aho yari yavuze byinshi cyane kubijyanye n'ifungurwa y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma mu 2023 ibihugu bigiye bitandukanye by'Uburayi kubijyanye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kinshasa noneho ivuze yuko mu by'ukuri yari bizi neza yuko ngo umubyeyi ashobora kuvugira umwana be. Ibi Kinshasa irabivuga ishingiye ku magambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho abenshi bavuze bati noneho bihinduye isuri by'aka karere umenya ibintu mu by'ukuri bibaye bibi cyane kurusha uko byari bimeze na mbere hose. Kinshasa yasubizaga ku magambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame kukarura ubutegetsi bwa leta mu duce dufitwe na 23 mu twubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo. Kinshasa bati ise aravuga ibikorwa by'umuhungu we ariko nubwo ari amasezerano ya Washington yashyizwe mu kono hagati ya Republika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda gufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwuka w'intugunda uracyari mwinshi hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali haba mu butegetsi ndetse no ku rugamba. Ni mu gihe tariki 4 ukwezi k'Ukuboza cyangwa mu cyumweru gitaha biteganyijwe yuko abakuru b'ibihugu u Rwanda ndetse n'uwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahurira Washington bagashyira umukono ku masezerano arangiza amame ndetse n'amasezerano yishyirwa ry'umutekano ndetse n'ubwumvikane hagati y'ibihugu byombi no kuvuga u Rwanda ndetse na Republika Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi ndakwibutsa ko bije bikurikira amagambo yari yaravuzwe aho mu by'ukuri byari byaremerejweho ko nta gihugu na kimwe kigomba kuzakoresha imvugo yo gushotora ikindi. Ubushotoranyi ndetse no kutumvikana hagati y'ibihugu byombi bishobora kongera gukurura indi ntambwe ishobora gukererwa mu gutera umusingi wo kuzamura umubano ndetse no kongera amahoro hagati y'ibihugu byombi. Ubu reka mbwire ko atari byo byonyine gusa tuza kugarukaho kuko dufite n'andi makuru agiye atandukanye aho Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yaganiraga na diaspora ibarizwa muri Serbia yamaze kuvuga byinshi nanone kubijyanye n'u Rwanda ndetse ntabwo yigeze yirengagiza amasezerano ya Washington. Ibi nabyo yabigarutseho abwira iyi diaspora yo muri aka gace. Turagaruka ku mirwano itoroshye yongeye kuvugwa muri teritwari ya Masisi yavuzwemo indege ndetse n'ibitwaro biremereye cyane nkuko amakuru aturuka muri bice abitangaza bikaba bivugwa neza ko ibyabereye muri bice mu by'ukuri uramutse ubikurikiranye wakumirwa cyane. Ubane nanjye rero kugira ngo usobanukirwe iby'urugamba rw'ejo mu bice bigiye bitandukanye rwakomeje kugenda rwumvikana kuva muri Kivu y'Amajyepfo kugeza muri Kivu y'Amajyaruguru. Kanda subscribe cyangwa se sabone, like, share ndetse imitima cyangwa se inyunganizi cyangwa se igitekerezo muri comment turabyakira hanyuma turushaho kugenda tuba. Nyemera rero mere kuri aya makuru agaragaza ko ishusho y'aka karere ishobora guhindura mu by'ukuri ishobora guhinduka mu kanya gato nk'ako guhumbya aho kandi bivugwa ko ibi bihugu byano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bamwe mu bayobozi cyangwa se abagarariye Rwanda bagomba kwitondera zimwe mu mvugo bakoresha kuko zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane zirimo no kuba ashaka kugaragara intambara yero hagati y'ibihugu byombi n'ubundi isanzwe isa nkaho yagiye itutumba kenshi. Ariko kandi nanone nyemera nkubwire yuko ubu tuvugana ngiye guhera kubijyanye n'amakuru yavuzwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma yuko iyi Kinshasa yari maze gutera imboni ndetse n'icyumvirizo kubyari maze kuvugwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Aha ndaza kwifashisha rero imwe mu nyandiko y'ibitangazamakuru bikora ku butaka bw'uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igitangazamakuru rero cyanditse ku byo Kinshasa yaje kuba ivuga aho bagaragaza ko nyine ibintu bitameze neza. Kinshasa yashubije ku magambo mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame
yaje kuvuga kugarura ubutegetsi bwa leta mu duce dufitwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. nubwo hari amasezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono hagati y'ibihugu byombi, ni ukuvuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda ku bufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwuka uracyari mubi kandi ibi birushaho kuba byakwiyongera hagati ya Kinshasa na Kigali, haba mu butegetsi, haba uvuga mu buryo bwa politike ndetse n'urugamba. Kwa kane tariki 27 Ugushyingo 2025 ubwo yagiranaga ikiganiro n'abanyamakuru i Kigali, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugaragaza ko icyambere kizatuma amahoro agaruka mu karere ari senwa burundu ry'umutwe wa FDLR. Avuga ko ari ingabo z'abakoze jenoside zikomeje guteza umutekano muke mu Rwanda kandi akemeza ko zishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Yagize ati nabwiraga abayobozi ba Kongo ko kugira ngo tubone umutekano mu gihugu cyacu n'amahoro twaharaniraga imyaka myinshi ari ibintu by'ingenzi tudashobora gusimbuka. Ntabwo nshobora gusaba amahoro nk'aho ari impano mburira ngo mungirire impuhwe muhe igihugu cyanjye amahoro. Oya, niba mutubahiriza uburenganzira bwacu tuzarwanira kugera ku byo tubona. Ku kibazo cy'indege za Goma cyangwa se n'iki kibuga cy'indege cya Goma, kandi nanone impamvu dukomoza tuti ku ndege za Goma nuko iyo bavuga ku ifungurwa cy'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma bavuga ko hakenewe ko indege zajya zigwa kuri ikibuga cy'indege zizanye ubufasha ku bagenewe ubufasha bagizweho ingaruka n'intambara. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yahisemo guhuriza iki kibazo ndetse no ku ruhande rwa 23. Ati kubirebana n'urusaku rwagiye ruterwa n'ibyavuzwe na Paris cyangwa se Ubufaransa ku byerekeye kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yavuze ko nta mpamvu yumvikana yo kuvuga ko hari crise y'ubutabazi, ngo anemeza ko n'ibiganiro ku kibuga cy'indege bigomba gukorwa n'ubutegetsi buriho ubu, ni ukuvuga umutwe wa 23 ufite ako gace mu maboko. Yagize ati ntabwo numva neza ibyo bavuga ko kuri Goma hari imibabaro, ni ukuri, ariko mbere y'iyi ntambara hari byinshi birushijeho kuvuga ko hari crise y'ubutabazi n'uburyo bwo gushaka inzira yo kubaka inkuru mu buryo babyifuza. Nta kibazo cy'ubutabazi ushobora kuvuga ngo wirengagize icyateye ibyo bibazo. Kinshasa ati nise uri kwivugisha ibikorwa by'umuhungu we. Aha rero niho ruzingiye. Kinshasa amagambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yakiriwe nkaho ari ukwiyemerera ku mugaragaro ibikorwa bya 23 umutwe ubarizwa mu ry'uruzi rwa Kongo. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yavuze ko u Rwanda rukwiye kugaragaza ubushake bwo kubahiriza ibyo rwiyemeje mu biganiro bigamije kugarura amahoro. Yagize ati nimwumva ibyo yavuze nibisaba gusobanura byinshi, nise wivugira ibikorwa by'umuhungu. U Rwanda turindiriye kubahiriza ibyo rwemeye mu nzira y'ibiganiro. Mu minsi iri imbere tuzagaruka ku byerekeye uwakoze ibyo yarashinzwe kugira ngo amahoro agaruke. Muya yanenze ukwihakana k'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku bibazo by'ubutabazi biri mu burasirazuba bwa Kongo. Avuga ko ari uburyo bwo kwitambika kongera gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Yongeye ati ubu ni Patrick Muyaya bavuga ko nta crise y'ubutabazi hari, nibo nyirabayazana wayo, nibo batumye ikibuga cya Goma kitongera gufungurwa, nibo bisha abaturage, batwika ibigo by'amashuri kandi bazabibazwa. Patrick Muyaya yatangaje ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ifite ubushake bwo kongera kugarura ubutegetsi mu duce turimo ingabo z'abarwanyi. Yibutsa ko 30% by'ingengo y'imari ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'umwaka wa 2026 yagenewe ibikorwa by'umutekano ndetse n'ingabo. Muri diplomasi, Washington na Doha baracyakurikiza gahunda, nubwo ku rugamba n'imbere mu karere nta mpinduka zifatika ziraboneka. Inzira diplomasi y'Abanyamerika iracyakurikiza gahunda yashyizweho mu nama ya komite y'ubufatanye mu by'umutekano MCCS yabaye ku itariki 19 ndetse na 20 z'ukwezi kwa 2025 i Washington DC. Yari ihuriyemo ibihugu nk'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Togo hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Impande zombi zasuzumye ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yo kuwa 27 Kamena 2025. Mu tangazo rya Amerika hagarutswe ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byemeje gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zigamije guhashya FDLR no koroshya isubukurwa ry'ibindi bikorwa bya gisirikare by'u Rwanda
abagenzuzi ba GCM bashimye intambwe imaze guterwa mu gucyura ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR. Abarenga ku masezerano ya Rwanda, Washington na Doha nibyo bisigaye n'inzira z'amahoro. Nyuma y'uko Goma na Bukavu bigeze mu 2023 ndetse nuko inzira ya Rwanda itigeze ikigira icyo igeraho, inzira ebyiri zisigaye zemewe nizo zitezwe ko zishobora kuba ikiraro cyo kugera ku mahoro. Icyambere ni amasezerano ya Washington agirwamo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icya kabiri ni umurongo wa Doha ugirwamo uruhare na Qatar. Ariko abenshi baravuga bati ko nabyo bisa nkaho bidatanga umusaruro. Mu gihe bizaba bidakunze bizagenda gute? Izo nzira zombi zifatwa nk'igisubizo gifatika kubazo bikomeje gucana umuriro mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane ibihuzwa n'u Rwanda ndetse n'ibitwe twaje intwaro irimo 23. Umutwe ukomeje gushinjwa gukora ibikorwa bya gisirikare hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ruragira icyo ruvuga. Minisitiri Nduhungirehe yasabye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakemura ibibazo biyugarije aho guhora isabira u Rwanda ibihano. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ibi yasabye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukemura ibibazo biyugarije aho guhora isabira u Rwanda ibihano. Hari mu kiganiro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Tracy Kaikwamba Wagner yarerutse kugirana n'ikinyamakuru Deutsche Welle, yasabye umuryango ubumwe bw'Uburayi European Union gufatira inzego z'u Rwanda ibihano bikakaye nk'uko wabigenje ku Burusiya. Tracy Kaikwamba Wagner yavuze ko u Rwanda rufashe umutwe twaje intwaro wa 23, bityo ko ibihano byafatirwa inzego z'igihugu byarushyiraho igitutu rugakura ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta y'u Rwanda yasobanuye kenshi ko nta ngabo ifite mu burasirazuba bwa Kongo kandi ko nabufasha iha umutwe wa 23, ndetse igaragaza ko icyo yakoze ari ugukaza ingamba z'ubwirinzi ku mpaka mu rwego rwo kugumira ibyashobora kurungamanyiriza umutekano w'umutwe w'iterabwoba FDLR. Gusa kuri ubu amakuru atugeraho avuga ko kugeza uyu munsi umutwe wa FDLR, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasabwe gukora ibishoboka byose uyu mutwe ugasenywa, ndetse kandi ngo iki gihugu cyagiye gitangiza amatangazo mu bice bigiye bitandukanye bigaragaramo aba barwanyi, aho kugeza kuri uyu munsi bakomeje kugenda bataha, ariko bikavuga ko ikigereranyo batahaho ari gitoya cyane bigeranyijwe n'uburyo byifuzwamo. Mu yandi makuru akomeye cyane kandi, u Rwanda mu by'ukuri bivuga ko ngo rwaba rwaratinze gushyira mu bikorwa ibijyanye no kuba mu by'ukuri rwakabaye narwo rurimo rugenda rukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko kugeza uyu munsi amakuru akavuga ko ibyo bitarashyirwa mu bikorwa, hagasabwa rero ko iyo ngingo nayo yashyirwa mu bikorwa. Dukomeje rero n'ibyatangajwe n'abayobozi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigaruka ku bijyanye rero n'iki kibazo. Ari muri Serbia, Perezida Felix Tshisekedi yabwiye abatuye iki gihugu ariko baturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko yabashije kugera i Washington kugira ngo babashe kurangiza amasezerano igihugu cye gifitanye n'u Rwanda. Byari kuwa gatanu, yari tariki 28 uku kwezi kwa 11 na 25, Perezida Felix Tshisekedi nibwo yagiranye inama n'abayoboke ba diaspora ya Kongo baba muri Serbia. Yari inama yabereye mu ruzinduko uyu mugabo ari kugira muri iki gihugu cya Serbia, nkuko itsinda rikurikirana ibijyanye n'itumanaho bitangaza ngo iyi nama yatumye umukuru w'igihugu asobanukirwa neza ndetse ukuri kwa bene igihugu mu by'ukuri ku byo bashimangira ku kamaro ka diaspora mu cyerekezo cyo guteza imbere igihugu. Mu ijambo rye, Perezida Felix Tshisekedi yaje gushima ubumwe ndetse n'ubudahangarwa bya diaspora y'abanyekongo, by'umwihariko iyibarizwa muri Serbia, ashimangira uruhare rwabo mu kwerekana ishusho nziza ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mahanga. Aganira na diaspora y'abanyekongo muri Serbia, umukuru w'igihugu yatangaje ko mu by'ukuri urugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri kandi ari mu minsi mike. Felix Tshisekedi yagize ati, nzajya i Washington kwemeza amasezerano yasinywe n'u Rwanda ku nkunga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse imaze gutangazwa ku mugaragaro mu mucyo, ariko ntuzibeshye, ati nta kwibeshya kuriho, ntihazabaho kuvugana cyangwa se ikindi gikorwa icyo ari cyo cyose. Perezida Felix Tshisekedi
wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero nibwo yaje gutangaza ibijyanye n'aya makuru. Perezida Felix Tshisekedi yaganiriye n'abanyekongo bo muri diaspora ya Serbia, anatangaza ko agiye kwerekeza i Washington mu kwemeza amasezerano yasinywe n'u Rwanda. Ni kuwa gatanu tariki 28 Ugushyingo na 25, Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi yangiranye ikiganiro cyihariye n'abanyamuryango ba diaspora nyarwanda abo mu gihugu cya Serbia mu ruzinduko rw'akazi arimo kugera muri iki gihugu. Nk'uko byatangajwe n'ibiro by'itangazamakuru bya Perezida Felix Tshisekedi, ikiganiro cyatumye umukuru w'igihugu amenya neza ubuzima ndetse n'imbogamizi bihari ku batuye iki gihugu ariko b'abanyekongo. Tshisekedi yatangaje ko urugendo rwe mu by'ukuri wari mu minsi mike i Washington. Mu ijambo rye, Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kwemeza burundu amasezerano yasinywe hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku buhagarikire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yongeraho ko ayo masezerano yatangajwe mu mucyo. Yagize ati, nzajya i Washington gushyira umukono ku masezerano yasinywe n'u Rwanda ku buhagarikire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakomeje avuga ko kubirebana n'amasezerano yo kwinjira mu muryango w'akarere nta gishya kirimo kuko ari politike yifuzaga kuva kera, ariko u Rwanda ati rwabateranye icyuma mu mugongo mu mwaka wa 2022. Kubahiriza amasezerano bisaba kubaha ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Felix Tshisekedi yavuze ko kugira ngo amasezerano yubahirizwe bisaba kubaha ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, gusohora ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, kongera kubaka icyizere hagati y'impande zombi. Yongeye ko nta bucuruzi bw'akarere bubaho n'amahoro cyangwa icyizere kirengagijwe mu rugero urwo ari rwo rwose. Yashimangiye ko guverinoma izakomeza politike nshya yo gufasha diaspora ndetse no kwegereza serivisi binyuze mu mpinduka zirimo gukorwa muri diplomasi. Nubwo ku butaka nta mpinduka zigaragara, ati n'inzira ya diplomasi irakomeje. Nubwo hagati ya Kinshasa ndetse na Kigali n'umutwe wa 23 hakiri umwuka mubi n'ubushyamirane, inzira za diplomasi ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyakomeje gukurikizwa uko biteganyijwe. Impande zose ziri mu biganiro bya Washington kugeza ubu ziri ku murongo w'ingenzi w'amasezerano tariki 27 Kamena 2025. Ni mu nama ya MCCS yabaye ku itariki 19 na 20 Ugushyingo 2025 Washington DC, ihuriyemo na Repubulika Demokarasi y'u Rwanda, Amerika, Qatar, Togo ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Impande zombi zemeye ko FDLR ndetse no gutuza kw'imirwano n'imitwe yitwaje intwaro bigomba guhagarara kuko biri mu itangazo rya nyuma. Repubulika Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda byiyemeje gutera intambwe mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyo bise OPOD, rigamije gushyira mu bikorwa gahunda yo guhashya FDLR no gukora ingamba z'umutekano u Rwanda rwashyizeho. Abagenzuzi ba GCCM bashimye ibikorwa byo gucyura mu by'ukuri bamwe mu bari inyuma y'umutwe, kwimura ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba FDLR mu rwego rwo kureba aho ibintu bigeze umunsi ku wundi. Hibandwa ku isaranganya ry'amakuru ku mitwe itwaje intwaro, gahunda zo kumvisha abaturage n'abarwanyi bagerwaho kugira ngo batange intwaro, ndetse n'itegura rya faze ya kabiri izibanda ku kurandura FDLR no gukora ngo ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Washington DC ati, mu by'ukuri birakwiye ko habaho ibikorwa bitanga icyizere mu guhagarika iki kibazo. Kugeza uyu munsi rero bikaba bivuga ko hakenewe imbaraga zose zishoboka, yaba iz'umurengera ndetse n'izindi zose zishoboka kugira ngo iki kibazo cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibashe kuba cyakemurwa binyuze yaba mu nzira za diplomasi, yaba mu by'ukuri no mu bundi buryo ubwo aribwo bwose bushoboka, ariko budashobora gukomeza gushyira ubuzima bw'abaturage mu byago, mu kaga ndetse n'akangaratete. Ibi byose rero akaba ari bikomeje kugenda bijya ahagaragara, ndetse mu by'ukuri aho amahanga nayo agaragaza gukenera gushyira uruhare rwayo hano muri ibi bikorwa by'akarere ka Afurika y'ibiyaga bigari.